पुराबै बाधो पश्चिमै बाधो बाधो हो चारै सुरा सरस्वती माई हो चरण तुम्हारा पहिले मासामा जोला गुरुजी हमारा सरस्वती माई हो चरण तुम्हारा
जीवनको ठेगान छैन हो आज हो कि भोलि निलैलै यो जीवनको ठेगान छैन आराम से पहिलो बेस प्रश्न जाऊ निर्मला बाहिर निर्मला प्रस्तावको पछि नै सङ्गीत नृत्यको टोलीलाई प्रवेश गर्नको लागि अनुरोध राख्दछु र त्यसको पछि नै डम्फु सेलोको नृत्य प्रदर्शन हुन्छ र डम्फु सेलो नृत्य प्रदर्शन गर्ने जम्मै बहिनीहरूलाई इमिडिएट रेडी भएर पण्डालको छेउमा उभिदिनको लागि अनुरोध टक्राउँछु। त्यसको पछि हाम्रा शान्ता शिरपाली र लता देवी ढकालद्वारा यहाँसित हाम्रो जुन चाहिँ सङ्गिनी टोलीलाई रेडी हुनुको लागि अनुरोध टक्राउँछु। त्यसको पछि राई नृत्य राईको हाम्रो सिली नृत्यको प्रदर्शन हुन्छ। यो हाम्रो स्टेजमै परफर्म हुन्छ र मादल वादन चाहिँ लास्टमा हुन्छ, स्टेजमा प्रदर्शन हुन्छ। सङ्गिनी नृत्यका टोलीहरूलाई जम्मैलाई तयारी भएर बस्न हामी आह्वान गर्दछौँ। शान्ता शिरपाली र लता देवीको प्रदर्शनमा उहाँले लिनुभएको छ र उहाँको टोलीलाई हामी मञ्चमा हामी निम्ताउँदैछौँ। शान्ता शिरपाली र लता देवीद्वारा प्रशिक्षण दिएका जति हाम्रो छ उहाँलाई पनि रेडी गरेर बस्नु अनुरोध गराए। यदि हामी प्रस्तुत কৰিবলৈ লৈছোঁ সঙ্গিনী নৃত্য। সঙ্গিনী মানে বান্ধৱী, কাৰণ সমনীয়া বান্ধৱী একেলগে নচাৰ কাৰণে এই নৃত্যটোৰ নাম হ'ল সঙ্গিনী। সঙ্গিনী অত্যন্ত কৰুণ ৰসন আধাৰিত নৃত্য। যেতিয়া জীয়ৰীবোৰ লোকৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ গুচি যায় তেতিয়া সেই নতুন জেগা তেওঁ সেই নতুন ঘৰত যি অভিজ্ঞতা পায় সেই অভিজ্ঞতাতে ৰচিত এই গীতটি শাহুৱেকে শহুৰেকে নন্দকে বৰ জনাই কৰা যি ককৰ্থনা সেইবোৰক লৈ অতিষ্ঠ হৈ সেই জীয়ৰীয়ে নৃত্যটিৰ গীত নিজে নিজে ৰচনা কৰে। আৰু যেতিয়া এজনী তেজপুৰৰ পৰা, এজনী গুৱাহাটীৰ পৰা, এজনী বিপিএটিৰ পৰা, এজনী আকৌ শদিয়াৰ পৰা লগ খাই কোনো বা উৎসৱ পৰ্বত তেতিয়া একেলগে হৈ গীতবোৰ তেওঁলোকে কি কি অভিজ্ঞতা পালে সেইবোৰ গৈ নাচায়। অত্যন্ত মাৰ্মিক এই নৃত্যটি মূৰত এটি ঘটিৰ ওপৰত চাকি আৰু হাতত চাকি লৈ নচা হয়। চাকিটিৰ অৰ্থ হৈছে আন্ধাৰক নাশ কৰি, অজ্ঞানতা নাশ কৰি পোহৰ বিলাবৰ কাৰণে। আৰু লগতে এই ঘটি পোহৰ কলচ হৈছে শীতলতাৰ প্ৰতীক, তাত পানী থাকে। এই নৃত্যটি একেবাৰেই লুপ্তপ্ৰায়। এই আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ গোৰ্খাসকলৰ
এই সঙ্গীত নৃত্য আমাৰ সঙ্গীত যিবোৰ আই মাতৃসকল আছে এজনী এজনীকৈ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। এবাৰ হাত চাপৰি দিব লাগে সকলোৱে। हाम्रो सुजाता बहिनी अघि तपाईँले सङ्गीतको जुन बजाउनु भएको थियो उहाँ बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ? मारुनी नाचेर बहिनी यहाँ अघिल्तिर आइदिने। अहिले प्रस्तुत छ विनोद खनालद्वारा सिकाएको नृत्य अहिले प्रस्तुत हुन्छ। विनोद खनालद्वारा सिकाइएको नृत्य प्रस्तुत गरिँदैछ र आमा दिदीबहिनीलाई रेडी हुन म अनुरोध गर्दछु। तिमी राजगढमा को अरू म तिम्रो अस्ति हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ सङ्गीत नृत्य। हेलो हेलो को जस्तो एउटा ग्रुप हुनु आफ्नो आफ्नो टोलीको आफ्नो आफ्नो ग्रुप हुनु। हेलो हेलो अघि हामी पहिले जसरी थिएनौँ आफ्नो आफ्नो टोलीको आफ्नो आफ्नो घर थियो त्यसरी नै आफ्नो आफ्नो घर बनाउनुहोस्। अलिक फरक हुनुहोस्, फरक तपाईँले अलिक उठा जानुहोस्। खानु पर्दैन त धर